بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتن هواسا نجاجل فتن يا كم جبتن بقى نجايا الناجرات تنسي جابا نمن جرو وان جرون ديسو namni jiru gaa waan jiruun dhiisu waan jiru numa dudubbata namni mata dureen irraa saa ibidda dhale jetti. Saa ibidda dhale takka dhageessanii. Saa ibidda dhale jechuun arraabuuf ibidda dhiisuuf ilmoodha. Akkas jedhaniin isaanii ibidda dhare. Arraabuuf ilmoodha. Dhiisuuf arraabuuf ibidda dhiisuuf ilmoodha. Yeroo garii waan akkasii keessa seennaa. Yeroo garii dubbachuufis dubbiin numa ulfaatti. Dhiisuufis diini. Dhiisuufis amantiidha. Diini akkitti dhiisan nama dhiba. Saa ibidda dhalee jaaduuba. Haala bareedaa tokkorraan isin yaadachiisuu barbaada. Haala bareedaa islaamummaan qabdu. Waan islaamummaa keessatti namni muslimaa tokkorraa barbaachisaa tahee mee waan takka gurra isin buusa. Hinaaffaa waan jedhan. Hinaaffaa ni beeytan hinaaffaa. Hinaaffaan tuni arrabsamtuu fi bareedduudha qabdi. Faarfamtuudha qabdi. Qaceelloon na dhaggeeffadhaa. Namni dhiiratis namni dubartiitis dargaggeessinis shamarranis qaceelloon na dhaggeeffadhaa. Yeroo garii haasawni garii akka namaan taanellee numan beeka. أفنضرب عنكم ذكر صفحا سبويو إسنilleen ummata jallataa taatanii karaa rabbi irraa garagaltan gorsa isinirraa dhiifnaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Duuba isin gorsuu dhiifnee silaawuu jallatan jennee firraa dhiifnee gorsa isinirraa maysinaahi je. Lakkii dogoggortanis bayyanattanis gorsi waan dhaabbatu. Abbaan rabbi fayyade ni fayyadama. Silaa dirqaman qabnu nama dirqisiisuu hin dandeenyu. Aangoo dirqisiisuu rabbiilleen nun kennine lasta alayhim bimusayxirin illaa man tawallaa wa kafar. Rabbiin nabi Muhammadin akkana jee sallallahu alayhi wa sallam. Aangoo takkallee ati irratti hin qabduu jee dirqisiisuudhaaf. Nama didee amantirraa garagale azaaba guddaa taheen isaa azabaa jee duuba. Guyyaanin eeggadhaa. Ati moo maa alayka illa albalaag. Ati wanni sirra jiru ittuma geessuudha je. Gizee garii ayaata garii yoggaa qaraan abdillee nama kutachiisaa beek. Ani moo abdii isinirraan kutadhu. Haala tokko tokko namoonni tokko tokko dogoggoraan dalaguu jecha. Gurbaan tokko yoo intalti takka yoo tuutti muraasni takka. Dogoggora isiin beekan tahee wallaalan ta'us isaan dalaganii jecha hawaasa keenyarraa garri itti muramnulleen hin jiru. Akka itti dhiifnulleen hin jiru. Hormaata hedduu keessa qabeellaa fi baajiin ni dhufa. Hormaata hedduu ilma namaa keessa garaan haadhaa saara buqqeeti akki jedhan dubri shiftaa taatee aadaa ummata ufii cabsitee amantii rabbii ufii cabsitee aadaa fi amantii ummata islaama duniyaa gubbaa jiru warra safuu qabuu hunda cabsitee faranjii gurraattii intalti taate akka jirtutti hin beeka. Akkasittiin amanalleen hin argalleen hin beekallee. Faranjii gurraattii akka gurbaan tokko daangaa dabree safuu ummata ufii cabsee aadaa irratti guddate cabsee shari'aa diin islaamummaa abbaansaa irratti isa hore cabsee
aadaa ummata islaamaa hunda cabsee faranjii gurraacha tahe nin beekaan duuba. Miskiina wallahi. Faranjii gurraacha. Li'annoo faranjiin aadaan beeytu, amantiin beeytu, safuu fi jinnii wanni ja'an hin jiru walii gadhiifamaadha hawaasni sun. Hinaaffaas hin qabu hawaasni foon booyyee kanaatu hinaaffaa namarraa fuudhallee jan hoggaa haasawanii. Jarri hinaaffaan qabu jaartiin isaa nama tokko harka qabattee yoo deemtes jaartii isaa nama tokko wajji yoo isaanii tattaa'ulleetti dhufe okkee jeetuma biraa gabbaya fixadhaa hoottaa jee haajaa fixadhaa jee yoo jaartiin isaa mee xiqqoo nama kanan dubbisaa dhiifama jettes okkee jeet irraachi siqa intaltisaa nama wajji deemuun isan hinaafsisu jaartiin isaa nama biroo wajji jiraachuun akkuma feete wajji tahuun waan gaa mul'atu kanan baana keessallee dhibbatti seenuun fedhu jaartiin isaa intalti isaa haati isaa obboleettiin isaa yoo fedhellee akkoon isallee yoo akka san taate akkan nu biratti hin taane san taate inni irraan kaane namtichi kun onnee wanni jaan keessa du'e hinaaffaa wanni jaan keessa du'e namni tokko yoo nurraa akkanan taha jee faranjii gurraacha jechuun maanan kana intalti akkas faranjii gurraattiin taha yoo jette dildila kana hunda cabsitee wanni goonuun jiru aanan jige hanga hafeerraa dhaqqabatan jedhanii dubrumarraa hafe qabannee sarrifeensarraa buqqifnee akka horii oggoo gurguruu magaalaa geessan rifeensarraa buqqisanii horii manatti hafeerra kaayanii beeke ummanni maaliif akkas godhan illee ilaalin jiidhi. Rifeensarraa buqqifnee rabbitti eegganna guyyaa tokko rabbi numa bayyanachiisa jennee abdiin kutannu hanga namni sun duniyaarraa deemutti abdiin kutannu laa taqnaxuu min rahmatillah abdii itti eegganna guyyaa tokko bayyanattee karaa ufii deebuun ooltu jennee kajeellatu. Dubba saa ibidda dhale jaagaa mata dureen irraa qacelloon naa qabadhu duba. Dubbannaan bubbee taane callifnaan buqqee taane jedhu. Yoo callifnees namuun beeyne tokko ta'an. Yoo dubbannees maaltu isaan naqee numa ja'an namuu yeroo fi qaba namuu yeroo isaa akkatti dabarsu abbaa beeka maaltu shu'uuna namaa keessa sheekotii tana galchee akka namni jirullee numan beeka waa sheeka gowwallee mi beeka waan si ajaa'ibsiisurraa nama gowwallee mi nama haala yeroon keessa jirtullee naman beeynellee miti nun beeka namni akkana akka jiruun beeka ol baasullee dadhabu gizee bakka kana waa akkana jajja'an aboo maaltu waan akkanaa keessa isaan naqee kuni namu akka ofii fedhetti jiraata jechuun ni malatu ni mala akkas jechuun irra hedduun ammoo sirritti hin jirtu dhiisii dhugaa keetii jechuullee ni malatu. Kanaaf hinaaffaa bifa lamatti ilaalla hinaaffaa maraattuu jedhaniini bargaa kanaa hawaasuma keenya kan muslimaa kanaaf hin haasawa malee nama kashlabbeef hin haasa'u beek yoo warra reefu faranjii sanii fi kan hin haasa'u. Hinaaffaa bakka lama ilaalan tan ka hinaaffaa maraattuu jedhaniini. Hinaaffaa maraattuun hinaaffaa sababaan qabne qacelloon na dhaggeeffadhu rubbamaa nama waan kana sii himu dhabullee ni mala duuba. Waan kana nama sii himullee dhabuun ni mala. Wama ati itti jirtu kanaa'uu nama beeku dhabuutu mala duuba. Hinaaffaa maraattuun ta akkami qajeelloon na dhaggeeffadhu haati manaatis jaarsinis na dhaggeeffadhu jaartinis qajeelloo dhaggeeffadhu waan hin amma siin juuhan hinaaffaa maraattuu jedhaniin hinaaffaa maraattuun hinaaffaa sababaan qabne sababaa tokko malee jaartiin jaarsarratti hinaaftu akkanuma xamaddee qabde tilifoona isaanii shakkiti haasawa isaanii shakkiti bobbaa isaanii shakkiti gala isaanii shakkiti yoo inni quufe jeellee ni shakkiti eeysan nyaatee dhufe hinaaffaa maraattuu jedhaniini nama jala gootee eeydi halkanii guyyaa eeydi xamaddee qabdi duuba hinaaffaan tun immoo sababaan qabdu sababaa tokko malee akkanumatti maraattee intalti tun jechuu tun hinaaffaa maraattuu jedhaniini yoo gurbaan tokko akkanuma intala jaartii shakka
jaartiidha nuti karratti haasootu jiru namni nama olii gaddee murratti ni naafu namni kolkoloo jaarsi tokko akkanuma akka jaartii shakka yoo isiin gabbaates ni laala akka nama imala deemee fakkaateet imala deeme jeenii dhokatee gara manaa dhufee laala zamana dur baadiyyaa jirru nama jaartii shakkuu jira jan hogga isiin qoraan barbaada haada yoo funyoo fudhattee qoraan barbaada deemte inni duukaa deema dhokatee duukaa deema hogga isiin bishaan waraabuu gama lagaa deemtu dhokatee deema eenyu karaa kanatti isii dubbisaa maal agarti jechuudha eega nama dalagaa dhabee sababaa sanii akkatti ooyiruu qotu dhabee jira hinaaffaa akkanarraa ka'ee kuni hinaaffaa maraattuu jedhaniini tun shari'atti illee barbaachisaadhaa miti nillee barbaachiftu tundu tuni maraatuudha malee hinaaffallee mi hinaaffaa maraattuu jedhaniini baay'ee jirti gaamma zamana kanasii beeki jaarsa jaartiin akkana waliin jiran lakkoysan qabanii beeki rabbiin isin haa gargaaru rabbiin aqlii isinitti haa deebisu duuba hinaaffaa sababaan qabne jechuudha sababaan takka ta namticha kanarra mul'atteen jirtu ta inni itti shakkamu sababaan takka ta intala tanarra mul'atteen jirtu ka isin itti shakkamtu akkanuma xamadanii wal qaban malee tun hinaaffaa maraattu shari'alleen hin deeggartu aadaa namatti illee waan fokkatu ala manguddolleen akkatti araarsitu dhabdee guyyuu cinqamti hinaaffaan araarsan taatu tuni tana hinaaffaa nagayaatu jira hinaaffaa namni sababaa wahiitiif jaartii ofirratti hinaafu sababaa wahii arge yoo isii nama wajjin haasoytu arga yoo isii nama wajjin deem wama tokko sababaa mikinaata wahii tokko waan hin fakkaanne tokko hojjete jaarsa ufii agarte haa bakka malee dubarra wajji taa'ee buna dhugu waan biroollee ichi fagaannee hin jennu buna dhugu hauma jennu mee laaffifnee afaan bareedaa kanaan isaa buna dhugu agarti yoo isaa waa dadawwalu agarti yoo nama dawwalee isa gaafatu zamana kana gaafitinaadha sababaa wahii agartee yoo mobaayila sarratti waa agartee risaalaa wahii agartee sababaa kanarraa shakkite jechuudha tun sababaa qabdi amma shakkiin tun jechuudha sakkii sababaa qabdu shakkii hinaaffaa namni wahirra dhaabbatee jaartii ofirratti hinaafu yoo intala ufii yoo obboleettii ufii intala saa akka malee tataatu arge waan malee irraa arge waan hedduu naman gammachiifne jechuudha wama naman gammachiifne akka irraa argee hinaafe intala tana sirreessuudhaaf tattaaffii godha hinaafee jechuudha obboleettii sarratti hinaafe jaartii irratti hinaafe kuni hinaaffaa shari'aa keessatti barbaachisaati duuba nuti obboleessoo hawaasa qabna namni ilmoo dubra isaa akka malee ta'uun fedhu jaartii ufii akka malee ta'uun fedhu obboleettii ufillee akka ta'u malee anno wanni kun maqaa isa balleessa hawaasa keessatti maqaa isa tuqadu maqaa eeggata namni maqaan badurra mataan badu wayyaa jedhan gaarii beek hedduu nu eege wanni sun beek kanaaf ilmoo ufii tanarratti hinaafa ni eegaa kuni daangaa dabree hizaabarra miqiyyoo tana dhiibbaa irratti godhee akka isiin bakkuma cabxeen waa yaaftu anaa humaan balleessin abbaan kiyya na shakkaa jettee gara malee akka isiin hin deemne suuta gorfachuu qaba jaartii isaatis maal na eegaa oolta guyyuu waan kana yoon hin dhugaas hin goone akkan jenneen jaartiin tun miskiina wallah maal fidda dhugan sii godha akka isiin gamanan deemne yoo jaarsi kun maal guyyuu na eegaa ooltaan telefoona kiyya keessa eeyda maarroo kiyya eeyda wallahi waan kanaan dhugan sii godhaa beeke akkan jenne dhiibbaa hamtuu odoo walirratti hin goone bakka tana wal'aanuu barbaachisa waan irraa hinaafan san akka wal'aanan intala ta'us gorfatanii jaartii ta'us gorfatanii obboleettii ta'us gorfatanii jaarsa ufii ta'us suuta gorfattee jaarsiin akka bakki tun sirrooytu taasisanii hinaaffaan tun barbaachiftuudha tun tana dhabnaan dayyuusa jedhanii namni duuba tana dhabnaan khalaas zeeroo jechuudha duuba نمتكي دوكو نبي محمد الدفي صلى الله عليه وسلم يا إرقما ربي إن امرأتي لا ترد يد لامس الله يا مسكينة والله يا مسكينة والله يا إرقما ربي جارتين تيا حركة نما إسيتك إيه هندي بفتوجي ما حديثة خنا قجلو نارا فدو مال جانيني جولو تخيه
ورا يوتيوبر يواو أكتوبر وان فيتي وجيو فيتي بربر جتوس أنا مران كاني ما كجلو دقي فد أديسا كان مسكين والله دبرة خيّة كجلو دا دقي فد أديكتينا أن كفلتو أمو والله وبالله أتي أكا إنتلتي نما تهو سلاك عبد الراباتي تاتي أرقمو أن أكا نما تقول سما في الرفادة سماتو نمبين مالي أن سما دوبا يسيري فادة دوبا أكا مالي تهي دوبري توقع أكا مالي تهي أرقمو دوبري توقع أكا صوفتي تهي نمني هون تي حركة تريغاتو أكا مهربي تهي هجو mana nyaataa hularra fannisan takka ta namni harka tirigatee bira dabru dubri tahu an akka nama tokkotti hin qeebaluu beeke sumaaf qalbiin na cabxii beeke akka gaaritti qalbiin sii na cabxi duba laakiin maaliin godhaan waan hin godhuu danda'u hin qabu duba akkasumatti yaada malee akkanumatti guunguma malee akkanumatti alaala malee waan hin godhuu danda'u hin qabu duba ammoo waan hangas qalbii na cabxi intalatiyya takkas taatu waan hin feeneef intalti ummata hundi intalti jawaan taateef namni intala ufii qofaaf rifata anta namaatun hundi qalbiina jabsaa ooltidu liannahu abbaa nama hundaatidu hadiisa kana dhaggeeffadhu qaceelloo dhaggeeffadhu jaartiin tiyya harka namaan deebiftuu jee bar sahaabiin kun harka nama isitti hiixatee hin deebiftuu jedhu namuuni maanatu hixan jettu duuba xiqqooniin zigaale malee afaan jecha fokkataa wayna harkaa ta'aa jee sodaadhe malee ni hooyfatti jechuun ni hooyfatti waa hunda jechas ni hooyfatti harkallee ni hooyfatti du miskiina wallaahi dhiifama jecha kanaaf akkuma godhuun dhabe lianna uyoon akkana hin jenne akka jiruun dhabe gowwallee ta'uun fedhu ni hooyfatti namni tuqe hunda lash jetti harka tuqe intala tanaan jaartii kanaatiin qaba malli khiyya maalii jeen nabi gaafate sallallahu alaihi wasallam hiiki jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam jaartiin namni hundi harkarra kaatu ta namni hundi tuqu ta namni hundi dhungatu ta namni hundi miskiina wallah tana firraa hiiki jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbi mijiyyoo tananiin jaaladha miskiina jaalalti fala gooytaati abaluu tana na jaalatti jejan namtichi maqallee dha'uun jibbe biyya sanin beekaa namticha sanis nin beekaa intala akkas jedhanii sanillee beekaa miskiina wallah yoo nama maqaa fi naannoo hime nama beekuu jira as keessa akkas ta'uun fedhu qissaa kana nuu himan namni gaaf tokko duuba gurbaan tokko nama bareedaa nin beekaa maqaa isaas nin beekaa dargaggeessa nu bira taa'ee ilmii dhaggeeffata intala takkaa jira ganda keessa izaa barra gurraatti Afrikaa kanarraa nama gurraacha fakkaatu dardarri bira daddabreetu akkanumatti ganda keessa jirti kana gurbaan dardaraa bareedan kun guyyaa tokko yaa dhiiroo jaalalti tun falagooytaati qalbiin abaluu tana na kajeeltii jedhan namitti san maqaa isiitis nin beekaa kanamtichaas nin beekaa namni guddaan waasaa tirii godha jaalalti tun falagooytaati abaluu tana qalbiin na kajeeltii jedhan intala san ta namni bira dabresan ta baaburri dhiisee bira dabresan jaalalti tun falagooytaati namni akhi miskiina wallah qalbii darre namni gariini yaa ergamaa rabbi yoonin hiike miqiyyoo tananiin jaaladha qalbiitu jala na deeman uf sodaadhaa jee duuba hayaga akkuma rabbi si gooyse godhi jedhanii dhiisan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii islaamaa harka nama hundaa harki si tuquun shari'atti isaaf hayyamamu namni ati harka keetin isa tuquun shari'atti si hayyamamu jaarsa keeti darajaa duratti harkumaanuu si tuquu kanan baanaa baraan waan biroo ta'amma waan birootiimi harkuma kanaan tuquu kan harka fuudhullee ta'e harkumaan tuquun kun namni si hayyamamu darajaa duratti jaarsa keeti achi booda abbaa kee obboleeyyan kee ilmaan adaadaa taatuuf ilmaan haboo taatuuf ilmaan akkoo taatuuf darajaa kanaan akkanumatti gad namni ati tuqullee dandeessu
odoo hijaaban qabne isaanii wajji wal arguu dandeessu isaanii wajji taa'uu dandeessu namoota rabbiin lakkaawe kanatu nama biroo akka shari'aa islaamatti abbuma fedhe harkalleen si tuquu hin danda'u ijalleen ija guuttatee si ilaaluu hin danda'u wanni biroo ulfaattuu dha'uu beekee kanaa achi jiru hawaasa jaartii walii kabaju keessatti guddanne odoo deemtan kabajaan irraa fuutan duuba hawaasa jaartii ufiitiimi jaartii saahiba saatuu kabaju jaartii saahiba saa qalbii isattillee wallaahi garaa saa keessattillee akka silaa namni hogga dubartii arge tahulleen taane akka obboleetitti ilaalu yoo akka firatti ilaalu kabajaa kennuuf ija guuttatee laalle hawaasa san keessatti guddannee hawaasa intala namaa harumatti dhungatutti dhufne deebinee duuba jaartii namaa dhungatu abbaa fuula duratti sanitti dhufne odoo yaanuudu hawaasa kabajaa sanii guddanne duuba akkasit dubartiin kabajaa nu biratti qabdu biyya teenya namni dulloota amata 40 olii ayyoo guddoota jaan yoo akkoota jaan akkoo tana harka ziyaara namni karaa biyya teenyaa kanatti ogolaalle akkoo gurguddoo tana ta duruu aduun isiidhaa zawaalte aduun isii seenuudhaa gaararra gattees akkoo san namni hoggatti dhufe harka fuudha gude an harka na fuudhe an ajnabiyyii miti ani gudeeteeti nuun jette jee biyya fadisitti sheeyni keenya shee adam caffee rabbi rahmata isaa haa godhu bakka manaa hogganutti dhufnee sossodaanne gude ani gudeeteessani ani aznabii miti aznabii miskiina wallahi yaa ayyo guddooti ya wallahi yaa ayyo guddooti awa maal dawwalahu ani aznabii miti aznabiin haawafa zeynabafa jette je aznabiin dullatti jaabee biyya fedit hogga sheeyni kejechi qaro aznabii jettee bar ani aznabii miti ani gudeeteessani khottaa seena taa nyaadhaa dhugaa abbaa aznabiin haawafa zeynabafa jette jedhuuba akka beektaa yoo guddooti namni harka namatti laatu harka dubartiitti laatu namni dubartii harkatti laatan harkallee hin tuttuqan dubartii kana hinaaffan akkanaa nama keessaa dhabamuun bareedaa dhaame maalifin isiniin ja'an amiin maal jeenaan jiituuba wanni amma yeroo garii nuti hojjannu kun bultii diiguudhaaf bu'ura duraatii beek jaarsa tokko intalti takka jaartumasaa duratti yoo akkan fakkaanne wajji tattaate akka guddaadhaamii beek akkuma tokko akshina wayii jaartii is asteessu yoo mucaa nama tokko dubri akkas godhe hamma fedhe jarri kun saahiba haa ta'u miciyyoo san jaartii isaa san wahiitu irra katabama qalbii irratti katabamee ta'a bakka qabatee jechuudha guyyaa rakkoo wahii argamte sababaa bultii diiguu ta'e wanni sun ati nama wajji akka feete godhatta bakkan an jirutti inumaa nama wajji maarroo taata biyya abbaa feetee jiraadhu jechan siinjuu kana qaceelloo dhaggeeffadhu biyya faranjii mi biyya samillee jiraadhu yoo feete baabaa kee bakka feete jiraadhu na dhaggeeffadhu qaceellotti yoo ol fagaattee deemte ati wanni namticha kana gootulleen hin jiru bultuma diida bultiin diigamnaan atis kasaarte isaa sirra wayyasiiturra kasaaraa beek bultiin ammoo gama lachuufuu dirqama bultii diiguun barbaachisaa dhaame jaars intalti takkas jaarsa ufii fuula duratti gizuma akka taphaa fakkaatu kanallee uf eeggannaan jiraachuu qaba jaarsa kee fuula duratti nama biroo tokko wajji oduma jaarsa keetu as jiru nam sadii afurii bakka kana jira haa jennu akka ati nama kana wajjiin godhattu akka ati dhawataa jirtu haasawaan harkaan ijaan akka nama namticha kana ija keessa kaayatee ogga fakkeessite jaarsa kan kee yoo sabbare malee wahiitu qalbirra katabamaa beek mee dargaggeessi sobdu sun mee as baye wayin siimaa dhaggeeffadhu qajeellotti amma ati dhuguma rabbitti
waan anji'uun jaartinte fuula kee duratti akka malee yoo taate zaahira kanallee ilkee yoo numa seeyte jettee doofa fakkeessit garaa kan keetirra waasin jiru amma ni kakatta hammata ni kakatta wanni arraati dhoysitee jettee ilkeen seeyte kun guyyaa tokko mul'atuuf taatu guyyaa tokko sababaa bultii diiguu taatu jaartii walii kabajaa wal duratti jaartii walii akka malee hin godhina assalaamu alaykum akkam bultan nagayaa fayyaadha hammanumaan nama jidduu jira harka laatinaa namatti kolkolow harka adabatti godha harka adabatti godha qalbis adabatti godha jaartii nama keeysanii kabajaa kennaaf ulfina kennaaf harka lallaatinaa ijan babaasinaa qalbiin hirinaa kolkolo qalbiin hirin harka lallaatiin ijan babaasin mana obboleeysaa hoggaa jirtu ragaa ji'itaay kabajaa kenni ulfina kenniif mana kanaaf tabiroonni sodaadhee beekan jaartii namaa odoo inni laalee arguu harkarra kaayatanii ufi qabanii akka dhiirti ufi amma morma walirra kaayattu kana godhuun yoo wallahi je'ulleen sodaadha waa garii darajaa kana gahuun bareedaadhaa mitii sinje qalbii jaarsarra waa kataba qalbii jaartirra waa kataba guyyaa tokko sababaa jarrisu wal dhabuu taha wanni hunduba sababaa san ta'a hawaasummaa hoggaa eeynu waan akkanaa haa ofirraa eeynu waan akkanaa haa ofirraa eeynu namtichi kun dhugaa keessummaa zigaalee namoota saahibban isaa kana zigaalee hogga isaan jaartii isaa miilarra kaatanii ta'a yoo fedhan ammoo itti maxxananii buna dhugan yoo fedhan ammoo harkarra babaasan namtichi kun zigaalee tuma usa malee wallaahi rabbitti sii kakadha zigaalee use malee qalbii isaa keessa wayii jira samiyyoon tummaa jalaachinsiin ejuus mikinaata barbaadee achii kaasuu barbaada mee kayyi waan ufii difaa jee miskiina wallah miskiina wallah miskiina wallah خي وانو في دفاجي اتشي خاصو فد خي ديرا براجيتشون نتي ulfaat مسكينه والله ديرا جدون تا انجيتشون نتي ulfaat مالا غودي مالان اتشي خاصو فداتو قلبي سا غبا وهي جرا جيتشو ركو جرا قلبي ردو اكاسيتي هاول اينو هاوليف اينو هاول بينو هاولي بينو هاولي بينو jaarsaa jaartii walii beekaa hadaraa qaceellotti haa walii beeynu duba meeqis hadiisan tokko naga lamaa sadii gurra isin buusa duba ani nama komachuufi mi kan hin deemu yoo awu rakkoo wayiita argamte xiyyeeffadheetii mi ani isinin gorsuu deema addu haaluma hawaasarraa waan tokko tokko hoggaa argan isin gorsuu barbaada malee waan itti xiyyeeffatanii miti waan itti xiyyeeffadhu hin qabu amriin teenya hundi akka rabbiin beekuu jirti وان تكالما خيساتي تيجيفتن انقبدو نما امرين سا والقطاتفو تكالما ارغيرتي لولا مالي مالتو والنو قطاتنو مالتو والنو قطات مي جارساج نمني حق اكا ولي ايغو قبو اوبوليين اوبوليس اوفي ايغو اكا قبان ميرا سا ايغو اكا قبان جارتين ميرا جارسا اوفي ايغو اكا قبدو جارسي ميرا جارتي اوفي ايغو اكا قبو حديث وهي اسن الرقرة إمام مسلمي أديسي حديث عبادة ابن الصامت جانيني سعد بن عبادة جانيني ديفما سعد بن عبادة جاني صحابين كوني أبا غدا أنصاراتي دوبا يارسا قدا بيات أبا غدا أنصاراتي دوبا نما خناتو بياتو نبي الدفي صلى الله عليه وسلم أجلون رقفت المفتين هي قلبين جابين هم مفتين ديرو شيء نرى مالف دي مفانجين واتكون دي مو فنجرتو سما يادا تشيسو دي مان أنا وان دي مو فنكابو سما يادا تشيسو دي ممالي وان توكلين كابو يا إرقما ربي جيني مال تجرى شريعة خيستي نمني أكنمتي جارتين جارسا بديد أن شكون yoo jaarsi khiyyu waan akkana hojjete ga waan amma maqaa dha'uu sodaadhisan ni beeytani jaarsi khiyyuun zina dalage jettee jaartiin maqaa dha'uun jaarsi immoo jaartiin tiyyatuun
akkana dalayde badii kana zinaa dalayde je'ee maqaa dha'uun shari'aa keessatti ulfaataadha beek. Waan kun afaanii si baanaan ragaa itti fiduu qabda. Nama afur haa ragaan isilleen hamaadha akkan itti himulleen beeku mana tokko keessatti wajji agarre yoo isaanii karaa deemu wajji agarre yoo isaanii wajji ciciisu agarre yoo isaanii wal kotaasisu agarre yoo jettellee ragaa karaa sirraan fuudhan ragaan isaa hedduu hamaadha akkan jee hiikuu na dhibee duuba dhiiroo akkuma jee hiikaa dhiiroo miskiina wallah ragaan isaa hedduu ulfaataadha mee namni garaa jabaatu naa khatabi asirratti ati khatabi gara jabeessini jiraami mee gara jabeessi khatabi waan ajjuu sodaadhe san ragaan isii ulfaataadha namni tokko ammas jaarsa kiyyan isaa zinaa godhu arge yoo je ragaa nama afur itti fiduu qaba waan san sabachiisuuf yoo san sabachiisu dadhabe hoggu 80 garafamti yoo isii taates yoo isa tahes hoggu 80 garafama li'aana je'anii walii kakatanii adda facaa jarri sun umritti walitti deebi'uu hin danda'u. Ragaan bakka kanaa ulfaataa waan ta'eef baga kofalte baabaa kiyya anuu barna dhibdeen akkatti juu wallaale ati baga kofalte baabaa kiyya sirraa wayyaa baabaa kiyya. Ragaan bakka kanaa ulfaataa jira bakka kana. خناف نمني مقانا ما دفين كاسودو خنا سعد بن عبادة خو النبي دفي صلى الله عليه وسلم سيا إرقما ربي نمني توكو يو جارتيسا وجي نما توكو أرق نما توكو جارتيسا وجي أرق جيشون تنبر خانو ما جارتيسا تبديد لغو أرق ديمي غنا نما أفر رقا اتبرباده hoggaa inni ragaa afran san fide namtichi duruu haajaa bahee kute jarri duruu haajaa bahee adda ori'e mee akkam godha namni kun yaa erga garaa nyaattee beeki dubbiin turitti ulfaate mee akkam taanaa namni tokko yoo jaartii isarratti nama arge deemee ragaa afur itti barbaadayii jeen duuba maal jechuu keessanii nan qaala nabiin sallallahu alaihi wasallam jeen deemee ragaa afur itti barbaada seeratti ragaa afur itti barbaada je'eni ban nabiin sallallahu alaihi wasallam jenna maal je Sa'ad ibn Ubaada kun kallaa je no je bar miskiina Sa'ad wallahi no je ani waa deemee ragaan barbaadu je rabbii haqaan si ergetti khasii khadha ani goraadu matiyaanin itti seena je namticha santu naafi isa jidduu goraade jira goraadumaan itti seena malee namticha jaartiiti yajjiru deemee ragaatti barbaadu anin godhu je abbaa gadaa halafee qabuu beek abbaa gadaa ansaaraati nama lafee qabuu beek dayyuusaa mii beek dayyuusni jannatan seenu je nabi sallallahu alaihi wasallam maali dayyuusni kun jennaan nama jaartii sarratti hin hinaafne intala sarratti hin hinaafne adaada irratti hin hinaafne haadha irratti hin hinaafne maatii isarratti hin hinaafne jee nabi sallallahu alaihi wasallam ani seeyfumaanin itti seena hoggaa inni je'e odoo jennaan nabiin maal jee sallallahu alaihi wasallam isma'uu ilaa sayyidikum ummata ansaaratiin dhagayaa abbaa gadaa keeysan innahu la yaghaaru abbaan gadaa keeysan ni hinaafa dhagayi waan inni jiru جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبان قدا خيسنين هنا فدقي فدا أنصار وأنا أغير منه أم إسر أناتو هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد كنر أنا إر هنا أنا الرمو ربي تر هنا جيدو تناف ربين حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والنوان ففكتو زنا في خنا ربين حرام قد رب كان ينحناف إن الله لا يغار رب هناف جي النبي صلى الله عليه وسلم هناف الرب أن يأتي العبد أو الأمة بما نهى الله عنه قبرتي تكوار رب إرى أورك هجتو قبرتي تكوار رب إرى أورك هجتو رب كان ينحناف جي النبي صلى الله عليه وسلم شوف سعد كان قافنا ملفيك أبو قافنا من إيقاك أبو أناتو إر سعاد كيسن هنافا لا أبان قدا كيسن هنافا جئت أمتان
أناتو إسر هنافة جي أنا الرمو ربيتو هنافة جيدو نمني سببا هنافي دا وانني والقود إن بيتني حتى عالم مكفارا سن عالم مكفارا خأمنوتي وانبرو مدنخن إسلاما متجنون سن نمي قاتو دبرتية ولا جيز عالم ما بيتين يا خنا ورا دبرتية والفتو خا إسلاما لينتين قوي ولبتتي سببا دبرتينا والفتو إن بيتني سنقافة بيجرتن عالم إسلاما ونتينسن ديوما تنا بيا أوروبا تنا خيستي جولمتي بيتينيا سببا هنافا جارتي قطرج أبسي وفيفس قطرة وفيج أبسي أكاسيتي المال لفتي هفاني إني قم من هدا جارتين غرق أبري ديم تمون ديم مال جتن اندوبة تنبر نيوز تنبر مالف نبيتا نما لماتو خرا وجي ديمي جان ندقى فدو قجلت نما لما خرا وجي ديمي خرر را اتحال كناوي goojjoo ooyiruu ona takka argatanii ona sanii goranii bula rafan tokko gama godaa aanee tokko xarafa aanee goojjoon hulaan qabduu beek tokko xarafa aanee rafe kana waraabeysi dhufee namticha xarafa jiru kana nyaatutti seene namtichi gama godaa aanu kun aboo maali sagaleen hin dhaga'utunii jeeni aboo bineensan na nyaatu jira hin dubbatinii us jeentu bineensan na jira us jeentu masii galee natti jira usii sanii beek natti jira usii yoo jenne malee joolleen teenya tanuti ganda saanii beeynu abboota saanii beeynu sababaa hinaaffaa walin ajjeefne akkasii beek dhugaan jirtu tanaa beek نمو أني دبيتما والتقو صداتي ملي خيسا أني خقبو فرع أجيسي وفي من هداتا يسي كبرت إرقي من هداتا يدو غرين أمو أبو فتنان دندين وكا ربي قدي سلاك كشبر انتي وكولني قال لي بيا أولي فكاتا جي أمك ما يسي خينيا فرع يسينيس قاك ربي قدي هاتاتو مالقونا زبان أبدي مالقونا زبان أبدي مالقونا جيتو ما فرع أصبر سيسيدو ملي نمو akkana jiraa beeke namuu dhugaan nama keessa jirtu dhugaa hamtuudha beeke akka jarri dalageessan nama gootitu bishaan irra dhuyne baradoo irra dhuyne sabrii godhe namni duuba namtichi kun nabi dura dhaabbatee ani wallaahi deemee nama jaartii tiyyatti jiru waa ragaatti hin barbaadu seeyfumaaniin adda galcha jeebar nabiin sallallahu alaihi wasallam aboo damiinni kheysan abbaan gadaa kheysan ni hinaafaa ammoo isarrallee anaa hinaafaa narrallee rabbii hinaafaa jee nabiin sallallahu alaihi wasallam hinaafan qabatama qabdu nama ajjeesan jechuu khiyyaamii beek namni seerani malee kaduu akkanumatti nami nama ajjeesu duuba nami nama ajjeesaa dhaame hinaafan bakka isiin nama geessitu jirurraa nama murachiiftee yoo qabrii si filachiifti yoo mana hidhaa si filachiifti jechuudha yoo mana hidhaa si filachiifti jechuudha kanaafuu hadiisa kana qaceelloo dhaggeeffadhaa Sa'ad ibn Ubaadaa kana